Letelica Mars Express Evropske svemirske agencije ESA snimila je na površini Marsa zadivljujuću formaciju, koja jasno liči na anđela. Čak i u naše planetarne komšije ulazi praznični duh, objavila je Evropska svemirska agencija uz fotografiju snimljenu u četvrtak u blizini južnog pola Marsa. Na snimku je primećena i figura nalik srcu, odmah ispod anđeoskih krila. Naučnici i svemirske agencije objasnili su kako je mogla nastati formacija nalik anđelu. Objašnjavajući njihovu krvavo-crvenu boju i tamne nijanse, jedan od naučnika je rekao da je to rezultat različitih vrsta peska na tom području. Deo koji izgleda kao oreol u stvari je krater. Na društvenim mrežama ovaj snimak se masovno deli, uglavnom uz komentare da nam svemir šalje poruku da su ljubav i dobrota najvažniji. Brojni su i komentari da nam neka vanzemaljska civilizacija, mnogo naprednija od naše, na ovaj način ukazuje da se okrenemo pravim vrednostima.